Gara kufikira saino ungehenza kuwashauri noni ano asanii angio mana mangahenza lakini kikara kamadima kama dima mangehenza kuimba ama mangehenza kuigiza ambako zambo msanii mwimbaji no msanii uliona dimoka igiza bara kuna msanii hare huu konze angehenza anako kipaji cha kuimba na kipaji cha kuigiza pia lakini vikara kaza kufikira ule uwezo ama kuna changamoto fulani ambazo anafikira ama kaza kufikira hata kukala anadimaka hilo swali beni bomna ela nadmani kamba vizi kukala ni asife moyo na asikubali kuzikahala kare ama kugive up yani manake kala kitu unakihenza usikubali kukirichiza ati abe mino ndanzirahi abe mino ndahendazi ang'ang'ana maana lazima ngirainda mbola yani lazima unanga yani nukubali ko josini matokeo gosingigo kirira manake lazima undakira mashaka manji undahukanwa undahendwa vino mtu mzo mwenye bana imba kigiriama vino na vino lakini kala kwenye roho ya kwako nahenza rosho kala uimbe kigiriama ama uigize lakini unagoha ti pengine ndaanzazi hakuna visho nusi give up ng'ang'ana na hatu za vivi karo kisikira za yu dokta nani ana ino kama katwanjini kala manamona manami kare namona mwenye mitandao vyao ndo nikaanza kumfuatilia mimi lakini kana lolera nini zapate ndo nikimtwa kara kalo zona za vyao wosi la ziada mbule na utuna moyoni na vinakufahamu tuwe maana mtu akahala jazi shombirwa amba endoka mwambire ni jeri la mimi nahenza vivi na vivi na vivi maana mtu andakalana anahenza na kipaji Gonyani moga gonya pengine kama nisukala ni moga lakini kamanya sirongira za kutoa ni mpaka visho vikara kalao na zizi simu bomu ambako na kuchokola zino simu hata uone hereza vyo ndrishona mimi na nilo mchatisha kana madharau akini la msakari nilo neno moro wangu takinipigira kama kazi mbizo sana ringine nikala uona kona kwenye TikTok u content creator kwenye TikTok unaona kuzona unaona kidogo na unahamasisha jamii kuria nako vivyo kuria nako kuna changamoto za kwakwe kuria unako kuria nako naenda kuzishtuka kana kwa zangira kare sasa jaja umshauri wa vijana unashauri vijana naenda kuondoka jaji kota kare kuria unako kwa sababu unamanya kitu kala kimoyoni na unaweza wazee kujifunza kudima bewe kudima kuda bara zino content za kwako nukala unazipata nafikiria kare gonya sisi ya giria mama namba sisi ya Afrika ukalama viro virisho na vinena nukani shofu viendasho kama imiji unamanya minoni mugiriama nizashalwa madunguni la kwa sai nakala watamu fikara na mumijini bendo kuna zizi shida zizo viro nenajo jose ebefi nambola mkulingana imiji yewe kwa hiyo gojo kusini garoga na takizi sana virojo sine najo sana vinjini maisha gangu maisha ga kwako maisha gangu na nani gano maisha ga kwako nadimoka kugutra kidogo yani story futi kuhusu maisha ga kwako ini kiundani kidogo ama sana nukona nipatana nena ukala ni uturo na kukua kukala ugavrona mbokala mchukala una tabu yani kudima kusaidia mwanzio sisi agiriama kwa ufuti yani unadimoka lo uwezo unao wakala uyo mtu adimoka msaidia lakini ukakaza harabu henye muzini hiya mtavricha konze haro henu mzini ni mwana wa baba yo mshere ni mwana wa baba muhoho ni tangaziniyo ni mkongo unadimoka msaidia ukamuhirika hospitali wakapata matibabu lakini uwe kunda vienda lakini once akifa uondo ndekala mstari wa mbere uwe kutanga ama na mala ama kuna kitu cha meshaga kwakwe were ana mala tengeze na uwe msada una wakalo mpe ende kurio kutwenda katengeze gero maishage lakini we kudima kwa sababu sisi fai kwa kala weno henza kuvoywa uondi we nini hao muhalani lakini fikara sinofunero moroho kala unaenzo voywewe badala kalo tengeze ro mwanzio naye anuke fikara ndo nukala na henzani na nena vyao yani kwa sababu ni utwa moza kirira nizaona maishani mwangu mimi yani unanyesoza kila na maisha mako sana hata ni mlungu wa kufikira za vivi lakini za kila kazi kwa mwenyewe okay